Negla ko masana to pite. Hovel muntina Islam bi latian Idul Fitr kiti nunop kimat tuin Manipurale muncul sabin kipal tegilan ko. Hovel muntina Muslim ten kasung kupi anek lo abolu Idul Fitr Idul Festival Thobal Moizing Idika Park ale community sang manjat hin apathin lo alabi Vahui TV Vaiphei News and Today zo se Mary SUANTAK in chibai ka hungbo hi chanchin akim zon ala en committee khovel muntina Islam big na ten Idul Fitr kiti nunnop kimat gol in Manipur ale munchum in kipak tak in alamang khom hi Jen nunnop hi imfala masjid tele Muslim ulena na munkhen khat in le alamang thei wa hi chule imfal pauna bazar Sadar bazar Jama Masjid ale big na alachi tha hi tu tha jingkalam in masjid ahin mi pichi hom in athil gungal teu ho mang hom in khatle khat kilung si na esakna in alakilam tu hi chule Khetrigao Assembly constituency MLA Sheikh Nurul Hasan in mun in le alamang khom o hi jehun ahin Islam bidinga hung khom Muslim te beb hilo ahung khom zo si to le mat khom alahi hi jehun sung ahin khatle khat kilung si na sakna in thilpi le ki petu o hi je beb chu hilo in MLA Nurul Hasan in le athei kham in panpina te pi in jenu nop hi phatak le hoitak in alamang o hi Idul Fitr ki midasina lakoda aina nasi yellow korupsa dumaki marakta leminari i organamdi khalom duhe sesin nama di musi chanana amato ibagi wakhalom na mangda tharaga amaga amagi marakta koraki ina lai sabagi chanabi du thubuk minadana amagi ikoi ge samaj se ikoi puna bangna simina du boni haiba musi chanana gi magi hena sesin na ba bana minasi na di chokhat pale ba ga simina si hani asigi tanja se loga mayanga Khovel muntina Muslim ten khazung pumpi anek lo abol nung Eid Festival Thobal Moizing Idiga Park ale homi pi sang bangjat hem in apathin alabi wahi Islam pathin bi hun ahin insunga amauteu in lamachi in anu lepa teu asu piteu to kimukhom in ne khomna le thilpi aten hun alamang khom wahi jingkalama it amat nungun khatle khat ki koi in thupa te ki hil in ki papum in nek le don te ne khomna hun to ki sai ahin Islamic scholar mufti Jiaw Rahman in tihin again it nunnop ahin ha hausa again thei umloa ki gol tak in hun ala ki mang khom hi hausa bek deuten anei lote ki nga panpina apigo ki pa khom dil ki ti hi eisim tu pathin doidan le hi ahi jigol nunnop ahung tun hun ahin chondan khandan pindan khenchum umloa khatle khat ki kala kilung se taga khom theina ding ahin khat hi sak hi tiutin Islamic scholar mufti Jiaw Rahman in again make it hi Ham chupna roja helwa matungda Eid ki harau kumai si Allah na ikoida pirapani haiba Eid ki thauduk asina laira ina khunba amatta oiba mieng eng halle maramdi aikogi sadaka zakat haiba lei musalman gi sina maram oiraga laira basu Eid ki namit sida ton na leihode yam piksina leihode mahoi su saba setpa wata bagi thakta nungaina haidi miyam ga tinnaba yana ngai gi Allah na ikoida hukum tawrambadagi yamna paiba mi singi mayedage pithorakpana maram oiraga laira basingsu itsi haraun amattu oina harau kumai thi yauminai Impulse NGO Network Shillong le State Partner New Life Foundation Manipur in achi zompi jing panpina pi do khat in Tingnopal District chule Churachandpur District te tel do na beneficiary taking ani be chanading in nekle chak ding alahomu ahi District Village Authority panna in Thamasa April tarik somni lenga apat khan food security food for hunger le sustainable livelihood te noya program hi alachi tha ahi je program hi food plantation le pun huisak na sep work culture sukha sak mani le mani ki todel na ding le mi pi te ki nga aphachom ding igam sung ahin
neule lin le tia jegol hi kibol hi tin state a partner hi jing new life foundation a secretary Dr. Lamabam Pishag in atak lang hi thanlon na ya khwangin chule sinjol hote ni kikal kumsom nilenga sung bingbeng kitoma na Bailey Bridge chu jani jingkalam in abot tak jeg in national highway number 102B kitoma na hithei talo in a hi presa pa thu he dan in lampi sim na ding a banpu gari truck pani in khatwei thu a je lei chu a ho naw a truck pum in lei chu alabong a hi ahin la alim le ki su khawang a po hi je lei abot chu akin theilama lampi dang sim na ding in jemuna village chief le mipi thasanga NHIDCL official taking a thu atutu again hom nung u lampi chom sim ding in na sep le alapan taw hi jebep chu hilo in NHIDCL in hun nini sunga lampi chom sim joding taksan tak chule thule ahungen uitin local MLA in je thu chu mipi taking a he sakna le alabol hi kumsom nilenga masanga BRO in alasim Bailey Bridge hi sot le sot asota chule luile alui tak je in je thasang dinga RCC in leikhat simna dinga nasep alapan tama lewle tuting ahin atak sunai lo in hi je beb hi lo in je Bailey Bridge din mun a hoi tak lo nung in le je bridge hi repairing ball in le ala khatai ti thu la khomte chun atak lang hi Manipur hi India sports lama powerhouse a hi state ahin international sports hub khat hung hi te ding a hi tin tourism and donor union minister G Kishan Reddy in atak lang hi J2 hi Union Minister G Kishan Reddy in Azadi Ka Amrit Mahotsav to kisaya Manipura Kimang North East Festival mga ahungna again hi nini sung chamding a Imphala hungtung Union Minister G Kishan Reddy in Humanlampak Sports Complex sa National Sports University a temporary campus sa infrastructure le faculty te le ethana anei hi je zonung achun Azadi Ka Amrit Mahotsav to kisaya Kimang Northeast Regional Sports Week up to ding khada Humanlampak main stadium a football final match le en malam hi football match ki hel huna chun Union Minister Reddy in tihin again a NSU ten na sepna hi ahung pitin hun achun Manipur hi sports lama mi he thei khat hung hiding a hi University nadinga amun ding hi hoi tak pen a hoi dim ti aki atlai in India a sports lama hin Manipur hi powerhouse hi thei pen ding a hi ti jega kitel dok a hi University hi hoi tak sa zo a hi phat le Manipur te adinga bepa phachom le mun hoi tak a hi bep hilo in igam pumpi ho ba sports lama eton ta mun khat hung hiding a hi University hi kumni sunga simzo a hi theina dinga Vaihom tu ten na sataka pan kilajing a hi tin Kishan Reddy in again bekit hi आने वाले 5 साल में भी वो मणिपुर का पूरा मुख्य चित्र बदले मणिपुर में विकास के कार्यक्रम में रफ्तार आए अच्छे काम मेरे को पूरा विश्वास है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी पूरा विश्वास है बीरेन सिंह जी के नेतृत्व में मणिपुर आगे बढ़ेगा Nongpok sanjem bam kulin apat El Rabin Chandra Thina to kisaya kikumjong simat ahi a gotna pi untin JSC against the killing of Low Shambam Rabi Chandra secretary akoi Zambirjit in atak lang hi Manipur Press Club muna thula khom tu te to kimu khom nawa e Birjit in again a tul tha to kisaya SH Hiyanglam makhalei kai apat L Jackson chu dan to kitoka gotna pi in ama bep hilo in ama to ki khut job tu jo se chung in akin theilama dan to ki tu ka action elak pi un alamoliam ta El Rabi Chandra hi longjam Jackson te sanga farm a sem in insung chom tu khat le hi jeje ga chun gambai hom tu ten tha a insung mi te kinga compensation pe hi hen jigol atun ki lo na ding in sarkar in pan na satak in law hen la J2 hi akin theilama atak asu lo a hi chun CSO te ki gom in maban pan kila khom ding a hi El Rabi Chandra thina chungchang a lungoi lo na jeka mi piten gari khat meya ki hal chu JAC te to ki sai a hi lo dan le
JAC against the killing of L Ravichandra Secretary A Birjit in attack lang hi akoi JAC na lori papanam di losamam Ravichandra ki misi asida chenariba mi pumnamak akoi phagat piyu haibisini ali subada akoi misi asida chenariba sing real da lauthok hidana magi damda within the prescribed time period da akoi darka oi ba charge se thagan piyu ahum subada akoi lehuriba imung manung wahuriba imung manung asungi damakta akoi sarkar gi ba miyeng changduna awaba taraba imung masigi damakta akoi compensation pibi gadabani Thobal Commando te team khat in hun khop tak brown sugar mangjat hem to mi khat alaman uhi police apat thu he dan in mada umchu ahi le palil bazar apat atom boboy kum somthum le sagi ahi ama pat chun sabon bom akihum bom som ni ding bel ahung ki pu gram jani somthum le guk ding brown sugar ki man ahi palil apat khongjom lam zon ahung drug puk suk puk to ti thu het ahi nung a April tarik somthum ni janda guk lekim ding bel achun Thobal Police Commando in Palil Lemangching area at frisking abol now a mi khat apat brown sugar te chu mat pik a alap hi mat homa umpa chungchang dan to kitu a go nading in Kakching Police Station a pik do alahi Sanasim namuna sagolban kangabam lekaya pat arambam nanaw kumsom thum lenga apin pa dhananjoy kitipahi Imphal Police te khat in baman in ama zonung un ai in lam u awathak ki lam in atak sa hungchaw je in police station rimsa apu nung un thina alatu hi je chungchang thu ahin alam talo nanaw nu neu in again na achun jingkal da ge lekim tumvel achun nanaw hi mel hello ahu in ahu pui do uitin bengsunga anaw nu in phone in ahu hil ahi so nung dak somle kim tumvel achun Imphal Police SI Jitendra kiti ten civil dress hung in apui do uiti ka het un police station lamzon in kachiu ahi Tagachun ni taklam tumvel achun nanaw chu ama inmun apat in SI Jitendra te chun hungkit in sana sung mantam hol ka hiuti in nanaw in apat chun avan koinaw almira apat in le sana alarkit uhi je hun lai tagachun nanaw chu ataksa hungchaw je in police station rimsa alapuk lu do hi nanaw chu taksa chawje ka rims lam achun a insung mite awachiule nanaw chu atisan ala umta hi Mona nei Himale police te khuda hingal a thina hil alatu jing hi kapom theipu hi akisai P210 J2 a kigol personal te chung ahin gotna peding in again u chule gotna amu masang sew athisa taksa hi lak hi loading in again make it hi standard na sana ke anu ti khangde sana khoi ya sa ba hap ko ta do aduma mana pai gre na naw sina indum cha ayan ta kan biyo indum cha ayan ware haiba hairaga ma ji phamung da phamda bane ba aduga sumai suma dum tawre ba aduga dum thana na pukhat khre pukhala sida siri da lambi da sira bra adu khoi da knowledge lai zadre ba kinep tawdana yum da es momo pidana yum da sangaga chejelam phok pidana mam to kina kan da gi pha bai bese ai ya zaning de tungi generation tungi sinina pumna maktasu thokta voice no moina bu puradi hat pai je mu haurabra haibagi wakhalon do ai thamjari aduna magi mathakta sapsaba mari leina bo authority sina achumba tawbirakani haibagi thajaba lei asiba su khoi adugi yanadribo kana gumba makhalamata gi nego set tawzaro Waitho muna Trans Asian Highway a retaining wall seat na chu Jani Khan MPCC President MLA K Megachandra in Alaen Thahi retaining wall seat na muna chun MLA Megachandra in again na Trans Asian Highway to kisai akisim hi quality lam hi nasataga su hoi apoi mo hi chulet na kisep dante hile hoi takcha et hoi poimo mama khat ahi jigola retaining wall ki pu thajing hi thilmak tak khat ahi Imphal apat more chanting kisim Trans Asian Highway na sepna hi quality nei tak kisim ahem kisim lo ahem ti hi ahun laya et thak jing poimo hi tai chule akisim na banmat chakte ho hile standard nei tak test ki bol ahi nam ti et lo thailo ahi ban in state chule central government te technical chu thu a le banglam pang ahin ahoi lo na a ti hile ahun laya en thak jing apoi mohitin MLA Megachandra in again make it here Tawuda bulai bak thibadi sempal lo shelakpaga ningai bhai basidi masi
मागी क्वालिटी से मसी याम सीरियसली अखोई क्वालिटी से यंगचनबा चंगी मसीना ताइबदी क्वालिटी से मेंटेन तौद्रे हाइना ताकपनी मरम अदुने स्टेट गवर्नमेंट ना अदगी नेशनल हाईवे की अथॉरिटी अमदु सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ना मसी यामना कुपना यंगचनबीबा म चंगी मसी यामना मरु ओइबा अखोई एशियन कंट्रीज सिंगा हाउनरगा अचौबा अखोई कमर्शियल हब अदगी मेनलैंड इंडिया अमदी अखोई एशियन कंट्रीज सिंग समनगदुरिबा लंबी की क्वालिटी से मसी अखोई मतम चारिङैदा यंगलोबगी तंगाई फदबदो आई स्टेट गवर्नमेंट अपील तौजरी अमसुंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कांगबुसिंगदा मसीगी इंजीनियरिंग की मागी इंजीनियरिंग सोरिब्रा नत्रगा क्वालिटी द सोरिब्रा नत्रगा मसीगी करी द सोरिबनो हाइबसे इन द राइट टाइम अखोई मतम चाना मसीगी गवर्नमेंट की अथॉरिटी न यंगसिनबीबा तंगाई फदब लई Bisnupur District Commando Unit a team khat in Janin Munchum Chum apat in Gari Gutu mi pathum chule agu u Gari pasagi ding bel to mathom alahi Gari matto kisaya madam te chu ahile Lilong Haurai bi makhale kayapat Muhammad Mujib Khan kumsom nilenga api napa Muhammad Khan Lilong mayai le kayapat Muhammad Nawaz Khan kumsom ni api napa Nasir Khan le Wangu Heinozam le kayapat amom sanamacha kumsom thum leni api napa e yumjaw kiti ahi amaute apat gari madam te hi ahi le registration number panglo Suzuki Gixxer khat registration panglo Royal Enfield khat registration number pang MN03B9001 Royal Enfield khat registration number MN03508882 Jawa motorcycle khat registration number MN02Z4804 Yamaha Fesino khat registration number MN06SE1592 Activa 6G khatle registration number panglo Kia Seltos car ahi Je Chungchang Thu ahin Bishnupur District Additional SP Roni Mayengbam in again na achun Manipur Police ADGP Le Hizing Anti Vehicle Theft Cell Supervisor Clay Hong Sai et kaina noya Gari Gutu te Chungchang Drive achi thak na a Jani ni tak lamdak ni lekim tumbel achun Nauda Hong Chingya Le kai apat Muhammad Mujib Khan chule Muhammad Nawaz Khan kiti mi pani te apat Gari pani to matkhom alahi ahi Amaute ni chung in FIR khat register ball in police khuda pik do ahi alang khat lam in thamasa tarik som ni le gukni a Bishnupur District Commando team khat in frisking checking abol now a registration number umlo Kia Seltos car khat Commando 10 ginmo khat hungtai chu ala check god ule tai mang in Commando 10 gari chu delngal in Thinungay Primary Health Center mun in gari chu ala tai sanung un police in amangal u ahi Anti-theft vehicle cell to kigom Bishnupur Police te to gari kigu matnadinga drive hi nasataka kichi jom na liding ahitin Roni Mayengbam in again be kit hi ten mutam sida apoi district Bishnupur District Police na gari taret haribo gari taret asi handaki recent mutam sida akoina recover to bungam je haribo gari taret asi akoina FIR ani Kumbi Police Station amasung Bishnupur Police Station da koi phadna sinajare roidana sire involve to mi ahum machu akoina detect phabangam jare aduna makha tara koina akoina further akoi ki site ki su kanna hona thini avela to pite Hovel muntina Islam week na ten Idul Fitr ki timun optimat kodin Manipur aliya munchum chum ki parkan din alamang ko Muntina Muslim ken thakasung pumpi ane lo abon ko Eid Festival Thobal Moising Idiga Park ale komipi samon jap hem in apathin wa le du Dunia adinga Vahui TV Vaiphei News je chancho ahitai and to tezo se la lengon mangpha